Ćao ekipica. Evo, javljam se sa svoje gablica, ali daj mi molim vas nešto odmah razjasnite, jer meni fakat nije jasno. Zašto nakon treninga ekipa nitko niš ne jede? Pa da li znate koja je svrha hrane nakon treninga? Zašto se jede nakon treninga, zašto taj obrok toliko bitan? Ne, ja neću jest nakon treninga, skidam kile, nema smisla jest, moram paziti na brojanje kalorija. Meni je rekla trenerica, ako budem pojela nešto nakon treninga da ću opet dobiti kile i kao da nisam bila na treningu. Same gluposti. Ljudi moji, jer vi shvaćate da za vrijeme treninga napravite mikrotraume na mišićima koje treba oporaviti. A kako ćemo ih oporaviti? Pa naravno ješćemo nakon treninga, jel? Naravno, nisam mislio bilo što, sad nećemo doći doma i maznut pola kila na politanki, jel? Ali, mislim, fino je, ali nije baš korisno. Znači, svaki trening je stres. Znači, stres koji ste napravili svojoj muskulaturi, znači oštetili ste ta mišićna vlakna i oni vrište za proteinima da ih oporavite. Kako bi bili sposobni, znači drugi trening doći, odraditi trening kak spada, a ne onak leći ko krava i kraj, nemrem hodat, jel? Tako da molim vas, dajte, nemojte izbjegavati taj obrok nakon treninga, zato se zove post-workout meal, jel? Morate jest nakon treninga i oporavite mišiće jer ste ih uništili vježbanjem. Čak je nekad i burek bolji nego pojesti nekakve kekse ili slatko, jel? Imamo sira, ima nešto proteina, ima ugljikohidrata, ima masti, bit će bolji nego da ste pojeli sladoled, jel? A niš drugo, kad dođete doma, daj si popijete, ne znam, 2 deci mlijeka, daj si pojedite neki postni sir, nekakvu ribicu, nekako mesiko, orašaste plodove, šakicu orašastih plodova i već ste napravili čudo, napravili ste takav plus, takvu korist svojim mišićima da ne možete vjerovati. Tako da nemojte to izbjegavati, nesite potrebne nutrijente i bit ćete apoloniji. Jednostavno morate shvatiti da tijelo traži protein da bi taj protein oporavio mišić. Bez toga nema rezultata. A da bi to funkcioniralo morate taj protein unijeti, a ne ga izbjeći na kraju treninga i baciti si organizam u katabolizam i u deficitu ste sa kalorijama, pada vam mišić, ne raste, vi ga drobite konstantno i to ne vodi nikam. Ako vam je ovo i malo došlo do glave, budete me poslušali i probali razmišljati o tome da se nešto i pojede nakon treninga. Da vidite onda rezultata. Nema kraja, nema. Samo jako, ekipa, vidimo se idući put, lijepi pozdrav svima.